Lempakan coach makam asngan. Lempakan coach makawiya memau kita. Kalangan coach makara tak chay tak purong euparan kalapot. Lord God, kameleleme uksarawi out ki song chocho nana chay maktay lanane song chocho mimenan masanan coach. All the wealth songan pai kor songros makanane yanane panene yanane way anane bibi nan masanan kau. Makara tak chay der princess kamu mepil mama santo takinyang pil pepe yan debilyang mama sani. You can use it all the time. Pon masanan coach kay tenay, kay tenay pot, kay tenan pilkono bata, kay tenan ministry de balian laman sapoliman coach, or a free ong meman tatong. Wego puksaro masani kay ten lalakong ki. Kay ten makin wata kaporay kan makin fake yang kau no te masanan coach. Yairay mabanduwe cha o lalakang mapawatan mo pompay. Paniyan so malimalan so maksiniang lapakapan wiyawi. Pweki ang fake yung masanong kot kapan changachang. Arkare tay kakela kakeng kachay mo chay bantaw la utana kasampal kachay len school ki kasampal kachay len asa. Tama kupuran kot o tama kay tang kupuran kot. Ok chay lanane bilasa makchay lanane kelay. Kailan pwede ang so magchay ko to po sa bawat lapinan so bismet. Makauno lipiyang kumuyong ay pagchan yang pitalong po sa bawat pagchan ka fake. Pataga pilatawasa ti mabangka salita ispo euran o silangan kaon. Amen. So nanacha panay nanacha Pwopwoud, as a man, as a father, chanana kelay. Kaway we men kapay o boat unom serika. Praise the Lord. The child is supposed to be a blessing. Tell we have been kapayang nature serika mo child. So kapag ako ikarapan child ko sa multikas ko sa iya melal coach pa kong child. Maso Lord God, eu store toro met. Child sayer sanger ranet kulak child sayer na coach pa kong makarata kayang kanati ran kapayen wrong masan. So you are welcome. Welcome, kamu nakatkat na life on life. Kamu mabili man Zoom. Lord God, most of all, child welcome ngayon coach. When you child eupanakan ngayon coach and can talk child coach and can kamaw yala to work it. The kamatangala karwaru yala. Song kan mesokaw chi papan photo. Lord God, o kasaliang child tak child na nuya. Niyay ka baka. So course magchay rong masa ng coach ay lang din adjust the child mo. O we are tama coach for child mo. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kapag nga coach, kay chay bantaula na chay rana chay day 6 kay na chay challenge ako'y kumail makayang chapiyata te makapulkoto ng likapas too late. Amen. Masa ng coach. Mamor, masa ng coach, pan masa ng challenge. So, chorus, challenge ka kahit yung chay CCI, okay? Kahit yung challenge CCI ma, pag challenge CCI nga child poet kan, is mamuan marara, is mamuan chichiyang, mamaw. So, kami lang matamag chay pila tamag challenge, silisa okay, og child pan buya, okay? Child mang klang tamag coach pan buya na child more. Amen? Seems like mamayin, okay, ngay mamatawa, okay? Kakak, mata-matawa me, these are too small. Sin me ko chik-chik makan. Asya nung kasampal na naid mamorong Pwopwoud senpil. Matong ape. Senpil kam kamang kaururi yaman ape. Kakak matawa me, asya noon kachapan. Abi panintawa yan. So makapan put it into action, makit ki. Okay? Miya makin mo, nasong siya matawa. Ay so makmakin kakaurur. Kumakin pera-peran. Okay? Ang focus ko mimiya. Ay sa makmauya pa na, kumauya pera-peran pa na. Kaya sa ay sa makin pera-peran na, masyukin pera-peran na, rock-rock ape uyawi. Te, ling mo. Opposite pera-peran pa na, opposite
men pay. Opposite in lingar. Ari imak chel malan man exercise to ko song chorus makchel pa mang kilang mapan law to wiyaw na child more apan chap sang nixin me ko chik. Ari makchel chugang kak lalapoch nixin me ko chik. Chekin mang kilang big result and miyayad na child popos ka na child personal life apo kinapal. Pwede chay chukayani kin child ta me ko chik mapan abang yalak sana child more. Amen. Abil tuwa cha child lewang kauno. Kasukak matawakan monti ko watakala nang puksarawi kay bakeo kan wiya ko watakala watawat kila watapa ap kasyawi wiya nan ran koros. Wibantaw kabang wiya bakeo aluwan rano ko koto kasyawat puksarawi. Akay tekin chachukak kwarta na chel mamorang kauno ni sangan momo. Chelang kakwarta take consistent. Ay sa makapang kakuya minich reo. Kapangkak riyaw, kapangkak silo, mor kapangkak eminit silisa, kapangkak kawayo. Makapansongan, sucha taulul kin kapakapapeo, kope, okay, pangkapakakilawan limaw. Rano kapangkila, kapakakilawan limaw, nakmantasan lakap kakak miss. Okay, akamenutan, build. Ito wecha, tamak child malan exercise na child popot, ito wecha makaman build ang muscle. Ari tamak kakunya kakang pok. Chapchaya kisa ko ko kailangan sinutong ko non. Pichiye. Okay, chap tire miya muscle. Chap tire miya ya. Kapete momon rirak ko tiya. Kokon ni kareto. Okay, chap tire I momon. Apo take exercise, kamatawa asa makachap taw yang mo kiskon matak kiskon pang experience na child sa lakan mamorang kauno, it's the same thing. Kasi yung excited chora sa koros, kakin challenge na namorin sa ulang. Pila na mamorang popot, ni Chapio child pon kak mo yung kasayaman ni Chapio, wow, it look like it's so sweet. Mau chor ni Chapio, lengan chor. Kapag ka kailangan ta mas talangan ang pot miyaksin. Brokat ka so ka chika kilangata match ka kilangata sis sa kanakan chorus spoken point out pwede kita kami miyang laro kapila sa laro kapila pangakilaro sangkoy ay isma pa sa wasais ani po ko mapang uya kakakelakan na siya popot po chan kak perenpene kiyaman naman kayo cheka school year ko to Christ pampasta pwede wasalimpak yay kauno kanangama yay kauno Peren yay kauno, okay? Winian joyful heart yay kauno. Or kauno utang center in song koros popopota chen kakwaita. Amen. Alikisang mo. Isma pa uya kam maur ta uya pukon create nurture when kakwiya sen asa wow pa na asa uya kolkol pa na asa perperan kya manaman acha pukon mo kan. Amen. Acha po ko coach kigang kichayar paipalopon layout ang kichatamak chana na wiya acha po ko paipango kapapayata po yan kaktatok na nacha po. So last week sa kasaya makasyamima last week run po sa kasayanan lapimpatak isa kisuriya isa kriyaw lapimpatak isa kisuriya isa kriyaw lakas kasayang kichayal wasa mata na joyful heart is a good medicine. Arama saman makin ani kita tirap ki nong yongan peran. Ino ni pompeya mo? Pepol. Na out to pepol, out to peran. Ito na awya good medicine. Winumaw yung mo. Aritami check na nani ko wini. Ngumao ta siya matawa. Tagang na nani ko wini. Wini kinananong masumaw, mang matak, wini kinananong mo, wini kinananong luwak. Sumaw yaw mo, Para na siya yung kapratong, siya lanana kauno, pwede yayi kauno, this is a good medicine. Siya lanana ko, siya lanana mong yung joyful heart, para pananang punga child, pagkatir mo may sangach kila mo. It's so common, makakak, ko yay liki ko perenpene liki. Apurato rin ang pot, amon siya nung kaperen.
child men change for within in chapel or likamun chapel me kiki ang kichay song ka. Child men got child men we are child party mak child mi can challenge. So challenge yo. Tama isme yang mima last week ko. Okay, child ban homework mo ko yang child lo. Ko ang pod. Kuman rapa kita te we are song e o me bang kaperan. Pag magmuya mo in ranche yo. Makmakak mo mot pa na. Perenpene kokourur. Koskosay. Sa telefon. Pag check ko sa yak, check kay to sangir na nira challenge number bayo de limao mo, bayo de silu. Okay, kan kita tama ko yun, we are around the distraction, can work on that, or kahit yung rano siya. Chel malanan ka rin, we are practical, na chel mamorang popod. Or ping teach pala apply sa kilang. Sa kilang we are kamawang at more, mamiyach, technology free zone. Ang so support pa na prasang tatok. Tachang na isto sa socha. Mimi po ang telefon. Ang sound koskosay. So, iman chingata. Yar chingata ang way miya po yawa pa mima last week. Kuma miya ko chmaw yama kaperan. Okay, bring that laughter, bring that joy. Wala po siya ito kas kichakay akin tikit wala akin. Awan tayo isa nga. Awan, example kayo. Lang. Ganang religious, itan katong-utok. Chayla na kawela. Okay? Kawela po. Chay gisuro salatak. Apo sa Roma sa nima. Chay solar nitan kanaw takinti. Chay salatak po chay ng babakot ni itipak. Ang babakot ni itipakan na kakmele lang kauno ng amparan, wala siya yung lalanan ng saraw. Amen? Para nanimomo, nagkuhang po. May kas kasaya, mayay po, ay ako ngay pabistati. Uta, fire ti, ay uye. Nululki kasi niya ng saraw. Amen? Ito naman ang different. Ito naman sa umamimin at challenge ay wala mo son. Spit out the gospel. Okay? Po ipitipin na o ikaw kawelay mo. So very important. Hindi kasi yan. Kawelang na religious. Ari kakak, tiyara tatama ka pa. Amen? Salatak. Eh, tepil, pananan po. Ay so makapout kiya. Okay? Kala mo isang papanono, kala mo isang kao. Pasarawiyan kareta. Wag sa nga chay ko chay susuway kaya kachay ko sa iya tuwan tame rilong kachay magchay kang kalap in the religious megot me nila nuwiyag ka. Okay? Ari sompukat kan kareta kachay atay kan struggle kachay kan ke kapan laut nan puan popo. Kaya kiyaman solar kacapan kiyaman. Apso song kay maganalata. Okay? Pwede kasampalan so may kanya time. Chay use at time wise. Sawas ko ba na at time. Mga nakabukas ko sa iya. Sawas sa liyo katikala. Song kay kareta niya time ba na. Okay? Chay lanano wise. Pag sa robil masa ni chay lanane lalakang nan ansokan. Okay? Pwede kiyo mimre ore. Jesus masa ni kiyang gumail ki. Tang may panlapangata. Bilban labata tak may bamo lageti terchingati bilban rachiti. So kahit yang ka-apply ang atay apply na no. Okay, magayo ko sompan. Okay, like nan pungong ngayo ay po. Okay, I rather melelong ay po sang ay momon kolokolay saranol na puyaway seli deligam the memor ko mo suwat mo rin deep. Pautan tayo stupan yang betalong nan sa winggot. Okay, buksaraw ka dito yung child makin nanak, makin kamal, makin sakaw la, makin kamam sakaw sangka, pon ana pa na ramas maka. Ika makin create nela, kung galawa yung child nela. Ari, pweki aki sola child time, makarata child misuse. Uya kawe. So la, wong kiyang kaw, no eh?
So tayo strana na perkikos ko sa iya when tiyan Pwopwoud porque ang Pwopwoud lang tayo may tata samparan ran kung gota at fertilize song ka ong ni mekoch meswet okay ni sang kay maglitaw nga mas dalik si Serika rabil man isolate por kang kilang sing relationship po kakano year ng panwararay change yung karata rakil kilang sang kay may sampa patpataki yung right ako ngay jana na kalaw lang lechaka jana speak boldly about the word of God okay when so say right amen about relationship karata ka teluk taw nung amen glory to God bakay tel lalakong ki magasampan ap mamod child man mamod ki sanga chana mo child kola chayo lennan nim saraw yo sa mag child ng Wamak child mamorki apan affect generation na ni mga child. Rabang kilang mo, rabang wawn ki mo, rabang peren ki mo. Glory to God. Just mo itata sampa and petitin ay jasarika. Glory to Jesus. Amen. I rather fight with my kids. Okay. Glory to God. Yeah. Sang niya yung peki ang kauno. Polo to bakpaka ipot. Apali ay ipot mo. Amen. Pwede next generation. Okay, all man may bang boat kinaisirapin ko, renasa, okay, kasampal kinaisirapin ko. Niyaray pan, lumpy ang boat. Praise the Lord. Amen? So, kateba sweat ki, kateba parki katete, hallelujah, and so me pere. Lord God, hallelujah. Amen. At teka kilang metatok, kuya may ko tiya sawasa naman peren, kalak pilkin kaparenta, may nakikitay Lord kung peren kilang kalak ako. Dira man na flip seli, kasto kang kilang seli kalak, baki tiyari ng putan kalak kapampil. Koko. Oh yeah. Okay, but captain apply, buksa raw yung mga sanina, kan tiran peren ng mong yung, akan wiya wini yung panora. Amen? Akan tiran peren tanah. A joyful heart is a medicine to the body and bones. Kaya ang matay mo. Amen. Hallelujah. Ikirta ng panay na yung ibanta na natin panay na yung nanang Pwopwoud sort so grumpy. So mas masan ijak. Dakot. Masanol. So chapin po para naman. Ako no mga check up pera na check sweat ko para mas tenda. Pag lang si saying maganda. Ama ko makakor peren lauta pergang kareta in sis sweat. Men ya una ni magoya taren. Wanan environment so cha good baging kayo katira na child mong yo. Iba po sa masa ni tirikip peren. Amen. Mako serian po. Tar tayo manale apply via pensampa kitong na child memorial ren Christ. Hallelujah. I'm looking forward for the generation to stand. New generation, diyo mapangasinan ta peki. Tama menen. Tama po po ron kaon. Amen? So kapung ako. Hallelujah. Niya Imakchelyo kas kasayaw. Mia may share feel free. O dacha Chinita was na. Sa magteka peren gitaksto sa wala nang restaurant. Hey, wachete kararay la time makaman share. Kan chinita cha makaban share wasapo sengi wayam time. Belong kids bil na enjoy at time and how kids kan cha kapong kids and kaparania manaman. Sa kalapuya me coach me amo kaparan. Kapil kin isayso. Wala sa kaparan cho. Miya bilastero ni Sayswat. Challenge. Afi tsaka paranton mo utan pingoy personally kilang kaya so magchelpan mimren kauno. Okay? Kauno pa sa wasa yuk na nai so ko. Mele lang pingoy back chocho me challenge. Kin aman ki chanane kiven. Aman ki chanane chon me chekila aman ki chanane uti. Aman ki chanane sacrifice ki. Mamuman maka-lose ap kasyo lose. Imo me nganan coach kan peran kita pa am given no kay ten ka lose. You won the battle. Ap checking kalap matawa na may surrender ma ikiti ay paliyon na. Wa
aban lamala me pong kana banan la purong there yo kaganakrata pagkamatawa na kahit yung lose yung mo iban tawag come submit come given come surrender come chartila makaluso yiksin wasaw makauna banta tongki okay it brings light wato mawo wato marainan Pwopwoud amen Aryang kich sa kilang ni song chocho sa tesi ki pen kich kilang me ang so me i surrender kaya hindi siya nila mangoy mag-isong surrender miya song ko me sakin ko saya discuss okay me sakin discuss ng pungach me ikin pilata okay iban given ayo the point is kay teken kapan so chan tata ang baliyo kapan share am ang kichay liyakan okay, kecapan intang acapot yach macamat matawan. Macapot kasyo pungki wow me akay te nacapuko peiki yang te akamay kiyang te wa amon poita. Iban intaw yan so koras makapan submit ko surrender ko icharkila mo itang ang poten yata decision no. Okay, ang ngay saraw me pan so wasa kikasaleyang this is wrong. Okay? Kay te nang pukan tintayang me so punta me ay pukan ta me so punta pilata. Mia sangkoy may pilata may inta okay ngayon sarawi ikapakapki mia may sang lale mia may pilperan ay so may submit kapakapki iyan so masakin kak reconcile iyan so masakin kak muren mo ran tapa week may kinasako pa iyan so may ita tan may ronga chow tamak chow ya chow mo aping kich kin kilangata may kauno can speak up sa syukin wrong ari acha puko katia kamaiki Katemen kopung, katemen, okay? Ay so makamay talaw, let it go. Akapaten kapakapong yung saraw bang wato pasapang mo. Arikit sayang motong, nyat motong kapyo. Ay, melali kaururo po isasa pikir de la, isasa yamo mo. Motong masa, kayo masa sa pin time alone, okay, kola, sa chop kita mas kilal, ay po sa site ko na puta ni kumparan po ya post sali kilala ya sali ngay taran kaya kilala iperan nurisang sa koto kich monte kich pulya kas ay pinach kele pain so ar kich pin matong yo mesawiya men pen kich koros pereperan na so mesa matong mo per selito ate songka Hi, you can be creative. The point is, song time and so chorus spend time pa na. There mo itang yung song and distract and karampa to katrapa. Kumapan lead point men no. I-point to child men lead. Met so may coach pan katrapa kumakat meet somewhere. Connected. Pues siya na kan yata may coach po kay serang selia pa po yung kamang kauro. No. Once pa manong yung can meet somewhere, connected, ay so mawalo uya paspasayo, ay pilutan touch po melalo kichli. Kichli sa perenki and so mesa asa match po connected in our conversation, non-communication. Ay so makmakoskosayo mesa asa maka-connected, may yalit wrong. Will respond. Ay so utangkin kita mong yung iperan. Puyasa me sa connect. Yasa me wrong mau. Yasa me is on my point, on my side. Okay? Arumokinin kasay kich li peran ki mepit conversation. Mepit kasay. So sang chocho me kelka kasay ya me kaperan mabang kaperan ni amanaman pichaile. Ipila mo tutuwe siya maka convicted ngay saraw pulikitin na namong yung okay makan share feel free in chinita mapasan kiyang ukap ansong share up ang kailangan ipoten share ang pichal mapitata challenge number 1 at melaw kate ruti sang ngayon makakak ng siyang nurture ng pungan-puang pot pagkanasa kumanasa laugh together stay happy together. Pagkala sa may pera-pera naramas makin pera-pera na kin maur waray. Kasi kito punot, isang swat po punot, bacha isang swat so mau kayo mo. Akin wata so mau.
Tren stroke, dan somaw stroke, kosang ni punot. Makapan stati ke kapang kola chok pilpan pil heart attack apa? Okay, kosang ni too much stress. Punot. Pwede can affect wasa mesalin hincha to kokolang makitina mong yung akan kosang ni mo kan es chumimicha ni monga chumimicha ni kalaw loy kum mga mapakap so mauta kung kosang ni too much ka ya punpunot ising suwat akan karyan so mau actually rong pa na joyful heart is a good medicine, so continue to practice that actually nanti yang apply na sa Pwopwoud. Amen. Kailangan ng kau. Amen. Ikamera lang mo ta challenge magchay kasi yabano can be creative can aso pakiyang ren ng sarawi ita. Karapat kan ginloko-lokayang kau. And so say you po olen der na way liyan der. Makorosan active palikoros. Kachakorosan gak active. Amen konaktang kau no ko iya chay sourcen. Pama pilsu kastra active na ng popo. Iban tayo ang popo bang porang ganugala. O lakapali na mo isang ka. Kate mga tawsin ni popo mi so insunoki wrong dama po mamasan. Amen. Ngay kasi kachay koros. Apchay na nanawer especially soul. Soul lang na memory ang Christ. Asampal kaya maurong ko. Rong asang kaun. Okay, kitay, ibang tayo, mabilang po, let's say, ibang ko sa yacha like, Benin. Okay? Walang ko taman makot tatongis ni. Sangan manaman toto, and so me, apo kukulasang. So, tapil me kot me toto tan. Taong, kiti among yung me, eutan, koti. Okay, bueki. Chapel utan main muya da song yo pok mater pung kubana dama ko koran ko. Okay, kakak utan on fire yan nan chiko ya ampo di cha support up soto lo kaya. Of song to token we dieti. We rock. Okay, nakjan sawa. Hallelujah. Iya kapakap ngayon sa rawi. And so was ikitay. Nikitay correspond active. Pagkaka kuya the talk like I po tiginang garachay po. Pama the talk ngay full time. So easy travel and go to betiyati. Oh, lava bata sangang go easily ay chay the talk. Mata manipulate travel pang kumata sangang thoughts kayo po and keep us. Okay, that's why we need to connect. Betay na pungpan na pungkila ko kau. Ibil man challenge to. Okay, pagkaka mo torong layap among yungan. Kau na katinirong mangi na niyayaram kasanti. Hallelujah, Jesus. I pray that I nangi humble heart. Pag kau no kin katin kalangan nung relkan makinagin mo yung anak. Praise the Lord. Narsanganan siya umaw ka. Learn. Quality. School ki. Nanti yung kapayatan. Nanti yung practical. The Bible applicable. Kachakak apply ang pinanambo. Amen? Karkachal ko siya may pitatapo. Okay? Yamamon palwar riyawa kakuyala war tayo. Okay? Pung tayo. Kasandi tayo. Okay? Imasa kasiyaran tayo. Unless Christ uyala foundation na natamno ay mo ramo sa ito pang kakagri. Sa pastor kung kuta na meron. Amen? So Quran what man I like ka sampal pan at I challenge number 6. Okay, a challenge pwede tama challenge ko po kapangkang abu yang karaji kuno. Uya. Okay, uya ko ba mawong ay mo. Tayo po kasi yaw kasi matong guys sa klang may coach me important ang story ka ng Facebook. Okay? Sabi ka ni bom Facebook. Kahit yung system to. Sa katuro pa sang dama ko no o dama sa ko no. Okay, ariyan so mas kulit yung matong kich kalep. Pilmi magich pain. Lan mang kich mo yung kokoro. Make at time. Make yan so mas peren
Kiki changa gota to sukusana na twice that kiki changa gota to masakan to kakak asan so makan peren. So the pole kanya. Was a man who got me, he was a man pole maya kanya. Okay, akabilka kan takot chocho. Okay, mimanan sto sa soto lokaya. Open. Mimanan yang song okay pa? Para yung soto lokaya. Changa po way so chalo kaya nga man. Okay, so kachayla na necha. Okay, atay mo chayla na necha mo itang kaunon kan kawit kachay. Especially na sa pol ng bot masa ne. So challenge ko la ng kayong son. Okay, ma'am yan ang Bible baka la ng kayong son. Iralaut pa yun. Era chichi kay sa kuno. Okay, ang chan chap sang isa klamaw. Okay, pag chan ka ko kakaproy watak the whole chapter. Well, iralaut po yakad mawang kachay le. Isa klamaw masa ni meman me kasaletar mesises ye sa pulman kot ken kat re o peini ken mimi ren kot. Kachay kasaletar ta katetetar. Okay? Mesises ye sa pulman kot ken kat re. Hallelujah. Isa kuno. Iya chay challenge om. Ina pan sawasa. Okay, challenge me bang kita o pakan gangak chama-chaman tama kot masa. Yeah. Isa kuno. Aripain kachay asa. Amen. Kanana asa. Inta yanana asa. Yanana asa. Oh, yanana asa. Komui ngay amanaman kachay liyo olo kumakoros anana asa. Tachay lanana asa. Kitana aripain kachay asa o kamelele sapolman kot limpak ong kachay. Right? Asa makot pa kongu. Hallelujah. The whole Bible is full of God's upon your life. God's love upon your life. Limpakan kot ong ambo o I know. Imakareta socha excuse the socha sangan iraire utapanin tame. Kaiten kupuran kot kan poita. The kaiten kupuran kot kan maula. Kaiten kupuran kot kan lalapot na ng popot lenni mo. Kupuran kot nakat. Kaya walaw tinang panasa makot utan kasampal kanu kot pakong pamoy. Ipil walaw tinang pan kelay ki kupuran kotan po itanan mo. Amen? Hallelujah. Lelmet mo nan irair magchay ni milalak chay titiyarata walaw den limpakan kotong kachay. Apo masa niya tanaka asa working nganan kota kat tiyang rechay ima kapanasa manganan kot kat tiyer re. Amen. Akay kasaya ata nganan kot kay niya magkasaya ta so nganan kot re kay tani mo buksa ro masa ni meman me sotaan kingen sarawi soto kasawi song jikan. Amen. Nang kayong current riyaw isa pay. Isa klimaw tana aramasaman mga nang pot mimere kakasawi mekos. Mekos kasi mekos ta. Kakasawi mekos asal kosang ya. Makosang ren kauno, te kosang sampa, kosang aramas, te kosang ren chate. No confusion. Kaya rin na mamaurin po podcast. Song koros mamaurema, ta mamaur lali, kabana sa mga kosang ren kauno. Te kosang ren ngayon saraw. Pwede ngayon saraw ka, bear witness in your heart. Nanamumong yung, nanay mong yung. Amen? Katete tama, ibay teso, ta ikupuran kot mo teso. Amen? Chaite, imi kasi, keter, kapukokin kot, tama kot, kapukokin, komi, tangay. Tama kot, kapukokin kita, tanaktander, pay, akchan, tiarata. Chana sala, tama kupuran kot, tama umawa, tama swa. Right? Hallelujah. Tama kaparan kupuran ko. Tama sarawi. Ime masa din ang Pilipay, payo, walu. Tama-taman. Paul kung ang Philippines ko, tana yechakan magmay bangkin matamatawan. Matamatawa tama. Mau tama. Kaparan tama. Sarawi. Okay?
Saan kaya masani saulang man i makapamatawan. Amen? When keep and kaksilati at child matamataw ka, child matamataw ka, lawalo. Parang kitang siluman. May mga kakila kakano kaiten matamataw koros magoto. Amang. Right? At child na alam matamataw ko kasawiki na ang dami ko at mamasani na na-child mong yung. Pamakrita mo ko at masani, uya. Masutra krita, sutra pungong, kasapugadi. Right? Sana child and cast down every imagination but come against the knowledge of Christ. Alright. So child asa, magkupuran ko at aripin ka child asa, kamelele sapulman ko limpok on ka child. So simple. Simple at child challenge may man kiyang ka child. Amen? Hallelujah. So, abantu aja idean when diyang ampo. Not necessarily kana stupid sex. Tawiyay nangan popo. Taktay parke kasi yama. Hallelujah. Numaran kaun Jesus. Hallelujah. Kupuran ko katailan popo. Uyay nan popo. Kupuran kahit yung kupuran ko katailan we are outside of God's covenant. Amen? Oh, hallelujah, Jesus. Okay? So, tactile bound we are, challenge me man kiyang katay. Okay? Kaban, we are song ew. Okay? Mapan, affect ambo. Okay? Affect with affection. Kakan, mapang kan, we are a minimum. Okay? Like, imakaratarin men sampang apply sa Valentine's Day aba one rose what. Oh, so kay tani sa mo. Okay? After chay kaban may coach maban like gagang kasayang ang po and so pangay bikin try pangata ay potang kasayang niya iginasa. Kasayang niya po pang potato moment el seli ay wasak. Ano sa naman? El seli. Ni chong waraya. Ariminta is not necessarily kan wendi yang ampo. Ap may coach makapangkan. May coach mapang mau. May coach mapang sawasa. Okay? Kala ito tayo kasi siya. I-challenge mo. Pagren coach. The point is pagren coach ay sawasa kanugta ka na. Mamot uya patik-patyan niya kan. Charma pil kikinemon tsaka wala. Tsaka wala siya po. Alam na, mag-share tayo na sa nanalaw na, robo-robo. Praise the Lord. Patiknen, matataw. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Okay, tayo shop, yablay, sampapa. May coach mapanafat. Pwede wecha, ang so magmatsapin ew tao. Kakin, sutokol nan pa. Katendang yung magastokol nan pa. O tali sa stolun ba. Oros matapin ew tar kung kasira kung konan pa. Kay ka arkakan. Kakan, kung koltap ka. Miya ka melele yung mga koltanan po. Uyata sa ulaw. Right? Uyata sa ulaw. Yeah, uyata sa ulaw. Meron. Kiyang mo confident mag-asama. Oh, tan melele pakpakiya. Okay, mon saraping taken, mon putak taken. Right? Collective common. Nagtake nakila sa mo. The point is, kachayla sa men, limpakan court ni meretay. Yamo man limpakan court apan effect aman, taman Christ ni lobo. Dami kasalihang kachay. Nanaway rang koros ko me uyaki, ngay me uyaki, irail me uyaki, right? Menta siya kakano ibanda. Emi minu uyaki. Kaya nga kanan so magalingar-ngarutan. Makapan, sintok at sa may kota. Pus, pusa ko. Asan sa utama kintaan, lingar-ngar karakare. Asa utama kin kalauti. That is the kind of affection may gusto siya. Kagan. May ginasama. Katapan ki. Ato-to. Katapan ki. Ayon siya isuwa to. Kasi sa mga, uya chow-chowa, kapil may lar sa katapan ki. Hallelujah.
nakin kala puyawi ya chow nang kay mo puy ban na irero asar kay ten mo Christ sa wasay kitailom right katerin daya way limpak ma Christ masan mo sa repain kitail asa o kamelele kay sapol man ko limpak ang kitail taga sa kagaklang ren Christ taga sa Christ lokolongki ne lowa wairang ki kakareden ja pwede ko katapan kinu kakatapan kin kita even katapan kin masal sa long selibo ay teni me kakaling ki Thailand continue preach the gospel glory to Jesus melal maksote limbagang got pan law teretay ay ni mo pangako ko lo ni pangako ko ta mo so preach na live abo masote limbagang got abi limpak wat maganaw take child magarta ka sukak nandan la right kagan komat ki katekang men kasali al pagaba mela mal kola na nen right arante yo aga chuka tapan ki kagan yang chauta nakito kita siluwa pa ayo libaw imein daw masa ng got applicable na child mo makagan kapam limpak ang got na mo to the same that's the point abos chami mi chani wiya kay bok child koros parent ko child mayang John 3:16 for God so loved the world that he gave his one and only son whoever believes in him will not perish but have everlasting life checking ko sa iya mo intatong iya mo man kauno kasaliyang child adin to ko sa iya o wiya mokitki puriyang nan kana kunaramas wairak lokolok salsarogo popor seli ako doktor nan margian okay remain da a challenge po komo yung ay ban apply sa nganan so ta magkaka-apply ng pakong vote nanan so makaparento so nanan so mabilis is what chow Lord to God amen ari is a challenge amen that not necessarily when being a vote that's the way God leads you bake mausang merang kasi siya mapopo kay ten men popo men popo kakalkalaw tela cha kariya mapote po na mo magchapan sa bake okay amo popo der kan taktail mapopo der ka chela na wise so example kater apieti takalwa champo magagana po toto lasang mo be wise kapag kukuotin sa wasayuk amen hallelujah praise the Lord kamelele nanan po ot kasaliyang chay na nakasalita din tokot real and real chay kasi na chiwo ko batagyan ng sirikan tarabaw niya. Tarabaw niya, tabaw niya. Amen? Hallelujah. I'm excited. Hallelujah. So, ikas kasay kan chow la. Ikas kasay po, and kauno mangi matay mong yung chay na nakelay. Chay na nakelay, kumat kot. O chay na sa limbakong kot, near red. Amen? Limbakong kot, near red chay po kot mamasan. Ano magkakamere na kaasa nalimpa kong got po yung air unsak kahit yan na amen kap nga coach kamele na challenge ma kay ibanin tawe siya mangay challenge ma kanin po kakapanutang come out from sang nanang traditional way old mindset tama ka kinasaw pamau tanaban kaban build skin pagka chaisan so kisya mo kawe yang kachel mapit affectionate okay me coach me sang yo makawiya na mia resulti porta chop sang ni tama kawiya so like may paninta kachaisan intayang achel pod ka I love you kakakintayang mine niya mapan 20 pon pe chote tagasan poleti
ko katarala pang ko la to talk. Chaisan we mo kan po check matawa. Okay din chamin why op chamala serikan kilkulang to. Ay, chay suchaman kasalian ni chaisa. Ayamo mo ni chaisa rika pampilasa me. Maka ko sampal ko konin talk paluwaran amanaman. Maka mo angya ni ay bil school ko to pilal nan masa ng coach miya tender touch yo manager sarika anane okay pwede ko kono transfer sang kowe ko lang nom seryo it's gentle man so makapoliti kakla me sarika they received that sa me oh papa pakpakeya nono pakpakeya kachel raise up niya chel kokoirtak chay so chayang kon sang ongoy siyang kon panay me okay me ikon papa no paleya ti an so chorus ari an so me kay te kini melan apply ta na me market ka pong na sariko apu yanane kiral to paliral ti yanane ka skuli ken ral me feeling of that secure renasa me wasan ren feel safe rich as parents o kakay rail ta marana sa may wasana rail rock larabang ko para por kakauno kay kasika ko ta chay tingong rail ang soch maraso sa chik they will not understand kamalan imitate ko mabang sa wasakan rail ren oso ko transfer sang ren kauno kikiyam ton sarika law laban lel nantake eo maraban wewe kamasa ng boch amen ari that affection makchel pang korosak layo song eo makawiya mabang produce result Arima ay po tintintamak. It's not about sleeping in the bed. Apostle Jack style ng kapan. That's affectionate on our po. Ay so me Stephanie iwiya song eo. Tiarata me ima po kin ay song ko lang wanti ng pecho me may napukalakalaw yawi para na liyo pang. Liyo may rare. Akich li Ananen lead, that's number one need. Kaya then may coach mesa mauki. It's not about that if we want that mesa mauki. Sa anane. Kakakon na ng relationship. Okay, ola ka na so koro si Camila me you're easy kan lelwasaw makaguno na batar yaw yo. All aray number one need mo kanen. Okay, mapitata intercourse, mapitata wanti ang ampod. All kanay so chorus raw yawi aray pod wana aray kin perenpene nane kay ten more sweat yo mo pag liya ka na koy pak check mo to yola ka non more sweat pong chorus ra nane angoy loker so pag ko to kay bil ko wana pungan popod but it's a need makcheba na sala acknowledgement anan koy man ang pungan popod eschupan apalang kichela na sa makchela nane that affectionate. Yeah, affectionate then. Okay? Ibang tak surprise iki ay po mo inchinita me coach te kiti. Ngay kinasa sa ken kalap ay po ken kalabo ken hit ya. Ari kinasa me ang ya ikinale. Ay so chorus me kin sentang ya. It's a special message. Ay so chorus ang kin sentang ya ikinintang ya. I love you more. I love you more. Ekinanen warmty ay mong yo nga. Ari akay back all man kasi matawa map kasay ang li utang ko sampal. And so may katarotong kitch song and message yo. Okay, and so makmail kolpa, and so makmail kolay kitch dia so makapil sentas away ko pilinta ipakpakayok. Li mama mo kan korusya imenta chaysan. Chaysan ko pilakol kasi kakintinta mo kan mo nang ampo tape. Kapag korokya lacha nan rocho yan song kalusang dahil nan marayin magkananan apala mo kay lang nan masokot tintang mo api imas chairman melan school ke chalang kelangasan tama Jesus chalang kelangasan tama Jesus kasaliang so chapake wana naman ang kinchay so chapake men rokla po eswat kitar momochay Jesus spoken kichela, Jesus utang pakpakay kichel, chon me chay kila. Okay, affectionate makapil surprise si kiyang pod. Yawasak man kula yang momot when what is what kaspasay. You're creating those things. What is so? Kapag tu bakaw no per kiyang era tan suka. Paano ka sa watan kiyatan suko. Amen, nakakasali yan. Kahit sa uman what is nunani ata. So, quote, name. Bible says he named them all. Miyaya rataray.
Amen. Sampai buwan wiya selisang ka magtaysana. Ren kauno ka kawiyang songros makana. Amen. Okay, armakan po na affectionate tatamag siya milang kayo. Asa apaliyata te choka tatame pan kain sa namawang. Tame pan mawang ang po. Kay tekan kawiyang po it start in the morning. First thing makapirta siya naman isang affection na to anana chape. Okay? Pirta. Ngilmaw pa na. Sopay pa na. Kauror. May kula mga punak prasa pa mo na. Wana ba? Pasaya ka ba na? Okay? Sopay na siya paliyo ka ba? Di paliyo ka na. Cesar, I love you. Sopay na paliyo. Aban chaper naman isang. Niyamasa. Apali ama naman. Okay? May kauna pa ta lukaw. Yata coffee. Anana start in the morning. Kay teken kapan uya pilpilano uya tayo sin may ko chene urana luwan time ko pon ayat mo ma utani ko sandian mo. May isang koros sa bangkang ko na pata. Raarosis. Alikong tatong ko sete. Ararang koros biya. Tama mo. Tama siya would change. Change ka ba? Kung na pata ay lukaw. Break your own comfort zone. Comfort zone. May coach, amo ba mga na ala? Kamen, may coach create something new. Okay, ako isa magkailan na child Pwopwoud, child we same thing over and over. May coach magkapil repeatedly. Kaya ang lari mo kan mag-check it lang religious, okay? Same mindset. May coach mag-check kita siya ng wiya pa. Kailan lar su chawol kan cook su chawol kan wiya kawan seri su chawol kan wiya mo kan pon chairman break that mindset chairman sawas pa na chairman ew pa na chairman kaiten su chana anan song ka termi minime coach mabang create kapal ng Pwopwoud songan sawas pa na makasa mediyo yato kuko talo mo okay utatalo Aseryo yung mamawak mo. Kaya olo icha mo flip custom. Okay? Ari imo magchailman sawa sa po. And kak lighten up. Help one another. Ay then, kachay liya ka pinanana mo itang ano wala kan time. Time in wala ka ng kakbilkola. Kalep utang kasompa. Aman so kalep lang Jesus. Mokon. Jesus no kon kin ansong kalebong kot kwen kin kapaka. Riyakri ansong kalebong kapachayang kapaka. Kung kola ko iwang ko. Yaraman kalebap ni minanong selo. Tuwa cha liyo. Pilmiyak chayla na nagiyang liya ka na kay space in kaleb. Abyaraman kaleb pitsang ang pautan kilkilang ng Facebook. Yaraman so. Makakaleb rong masanan po, of course, chama-chaman may priority kapakape. Bakaw no kiyang kachay kupuraka, kiyang kachay erpit, nganan court. When sa wasa kang kachay dame, konong kachay lan wiya at the right time. And so at that time kachay lanan. Amen. So, kami naman na time up laler. So cham-chaman, okay, tosang ng challenge ng balimaw, asa kapkaperani ama naman. Joyful heart, der manokela. Ay pot mo kasaya may pilpit kapakap. Der manokela sang challenge 1, photo lel ranage 6. Chel ban apply. So chel wakla apply 1, 2, 3. Match ka pa chayang 6. Amen. So kawanawa, okay, makapang uyan mo masong mo manla, change it up. Makabilkin sasan tintayang ang pod. Okay? Ngay miyapak may bilkin message ang ay pod. Akin potong na naimong yung inasa purang intayang ay pod. Kawiya kapayo sang ren coach ang niya. Pumanchekin easy to forget. Mangay kan manokela appreciate right purang intayang ama naman ng pungachild me. Kichel pilipiltasang ren kaun no coach makikichel pa na coach may point. Mga chel man kala po imakchelan na kailangan naman sa po. Ran koros.
kailangan taksi sa kungkoy. Say what? Makchay ban change. Okay, chapter. Paleti ang pot. Intayang makapakpaka. Sinsong ka chik-chik makapan chapter practice kiyang pot. Panintaway mapan change. Atmosphere na numama. Apan change mo man ang makokonan popotang naman naman. Kumapang kakasama that caring. Kaman kon that sense of caring. Ang pot kasampal kanug. Ang pot care about you. Okay? Ngayon kun ay sa may pot kan charma pin mimima ko na pin message niya. Oh, sa motor sang ito to. I cannot wait to see. Kayo chay ko comparean. Men pil sa motor. Pues mapan siya man wrong mo. Kaman wrong. I feel like he's really thinking about me. Ay mas matawayan na naifil wiya tatak. Imo mang Christ mo ang kachay. So siya pa kayo wakan mano kay kachay la. Child kumpil mano kay la katrop la pa so siya uya quiet time kapakat watawat. God is thinking about you. Jesus kami register na namat mataw. Child man change a child. Song kan magchailan lar. Uyang ang pot. Do something new. Create affectionate. Asa quality. Asa rapa kita song ta. Maban bring that closeness. Kay kumapana. Kan kanasa we care for each other. Sa kasampal kiyaman naman. Amen? So i-omarkan mo. Chapta kaito paleti. Metric. Peranang aluwe. Quality pa. Watch challenge number 4 mo. We supposed to be holding hands every night. Tabila from morning. Kapakap pa na. Release kapay po naman. Amen. So, Jesus. Kap nga coach, pang watak lang siya makan. So, Mia mamang kasaya, may coach mo na chelpan. Pa na o kapakap. Chelpan, release kapay po. Ama naman. Osanta ang pota masamaw ang pota katak kalangan ng kamuya olan po chamuya olimpak kamelane kaya karoto charma kasay kilangawi wiyaw na namo apam kasay kan bang wato tama ka kaya kandindakan. Amen. Wow, praise the Lord. Okay, glory to Jesus. Jebang kapakap Amen. Jebang kapakap, jebang release, kapay, strengthen kak matawata o activity kala mo silang pagpukotin sa usin. Ilang kagak kaya layla partneran aluwatala. Kagak luwatala ram po partner rong ya kaya layla. Kauno wait ka ang child din. Child ang partner ngayay po ang partner po sa usin yan sa usin. Amen. Pagkuburan ko, ipang-prong kasi yan. Pot, makasaneti, Pwopwoud. Okay? With Pwopwoud, ang pot. Kahit yan, instead of child, kahit yan, uya panaramas. Amen? Hallelujah. So, ang koros sangaramas, ang mga crumble down, ang mga fall down, fall apart. Okay? So, ang koros masangren kauno, abang patapat, pupunata. So, utan yasa, no tani ko peran coach komui o ang partner ta komui o ang poten nantama wang seli uye luluwat seli kelail pam kelail pan sawasa ang partner. Amen. Thank you for Christ to keep up. Let's pray. Kaya kapag sa pagkaniniya pel mention kapag kilay man kang focus ang ato kapag kiyam ang partner Okay, kapag kuminda, likiyang ko na main goat, sang kapag pumpuson, kahit ang kapag main goat ko mangi wanay na ng kapang sa lalapot. Ito sa mga kapag puminda, kapag pumpuson, main goat kalangan kiyang ko muy olan goated. Main goat kalangan kiyang ko muy wanay limpak. Main goat kamele na may uya sa pagbumisir. See, confess may goat makanan. Nakanan. Okay, glory ka. Hallelujah. So let's pray. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, kalangan giyong komunan kilak po Sam, kaping giyong komun Lord Jesus ay po, kalangan giyong komun sa pun mo malalapot po na no, Katie po na no,
Lord, ika menele, may sabay po na every direction, oh God, pansang manamusarawi. Lord Jesus, po na mo, o ngay mo rosam, pasan kaka-accomplish, tama ko promi. Main God, labalap tama ko promi, karapan ang kachin malibigit, karapan ang kachin itikatata, pasan wiyala men kapay, o nagsirikan, especially, main God, korusian, magompangkalwato na nasmo. Sa may God, so ang koros message yun, lel takekan, Lord Jesus, Lord, miss the mark, to fall short of your glory. I pray that you strengthen us, oh God. Alanganin kami, Lord Jesus, if pokatawong kami, irailkan course every couple, oh God, in this room, namaran count Jesus. Main God, liyakan, main God, and we are men kapayang marailpokan. Ola kan we are men kapayang liyakan osa. O ira korsan we are men kapayang may raserigan, yarabang ka, Lord, kapareda kasaleta. Mauran count Jesus. Kami nga maram, Lord, sa pawedi, main God, sang naman makongkat kiyang dito sa within in chapter course. Main God, may limpak, soto mimi ni kakan. Limpak mimi ni Philippine. Niyach pila tama sa pan. Pakong komoy, o pay kiyang kom. Pakong kachin masa ni, makin pakong komoy, kung kapayata sa punong masa. Pakong makachin malbay kicho, main sam na mauran ko po, main sam sa neo pa na, lalapot, lenni mo yung may isa. Lord, I release your blessing upon every couple in this room. Mighty God, the fire of the Spirit to strengthen. So as a kapayata o may God kalangan. Waran mo yung kapayang, Lord, our community. My God, was a remibia, Lord, and be an example, Lord God. Hallelujah, niyan pantatong yaray no. My God, as a limpapan, Lord Jesus, as a Lord Jesus, wait sa pulmamumasan, ran por so may isang. Kalanganin kamo, ipalianta ko, wala to talking mo Gio Coros, nakisongan ko to po en piti, songan ko to po en kawela prapala kamela, Lord, ikatete yung nanklakot so cha, pum, hallelujah, so cha pum numaran ka, Jesus, hallelujah, sa naklapalap Coros, hallelujah, ikaw sup numaran Jesus, ikaw wekilak sinya yung sarang nanklakot. Kalanganin ko, may kan course may for life. Kalangan kiyong koros merongorong, mapi-use, utilize, oh God. Tipsa unta talk po ka to God, basta po mamumasan, men, kamaurala. Lord, kay tena, chap kuprom. O yay kabakap, Lord, may sabi ko kalangan, song course o may sam. Sa koskosoya, Lord, hallelujah, song kan makaiten komi. Lord Jesus, kami yan kotore, la song course magkomi. Lord, imer and outdata, aleta, o may kot, yamen kapayang po na rin. Seligiyang ko mo sa pulmasan. Sa pilata mo sa panligi ko mo kaporoportin ko mo. Kalangan tiyang ko mo, Lord, touch both kan. Wekiaruya. Lord Jesus, liya kay men, lalabot. Kalangan tiyang ko mo, ola kan. Wekiaruya, ola kay men. Namkin ko mo, lalabot yung ko mo pakong ko mo yung may isang. Kapag ngayon, sompat course mo sa, Lord, ew ko pa na sa Quran sa kopriyang ko mo yat kapag. Wat ka sa pal kalangan. Kapurpuruang ko mo. Nang maran Jesus Christ, chay ko sa upano ko sa iya. Amen.